Hornbill weekend on and campaign of Vegan Chibai, Tunia. Yeah, documentary ay di ay Christmas Bouruak, December 16 ay ta. Tuna kono dahil kwa biagin bang chibang kichaya Lamka copy Christmas Bouruak nuam tak dia nuam lo di. Chi ya tunia bang helmet on kum kaya sile. Christmas night chiang ina. Mi ki tam loin festive season hi jak accident tam ma mai hi. Lamka newspaper te ya china. Call in accident li thum li lenga aum gi ye thea yai kha tulai festive season hi a khowela changkang ta motor nal tak 350 degree 350 cc khong le thawa yai dana motor changkang tak le lampi te ki twak lo hi ziagina speed maintain ke ai Christmas masangin accident tam to zel dinga banga wai ka awareness khat ai dinga speed limit needing safety first hina road accident chan atom thei pe chan nei chi kha Hornbill Cable Network in thutun Christmas special coverage helmet campaign kon bola hi yai kadin namuna hi le Lamka dia night life on na suna hi a do tamak yong ke a hi le stall tuan tamak yong a yai delight van street food Lamka khopi sunga night life i-maintain thei chani economy nak pin khang to ding a hi a mi tampi school kai na sem bazar kai mal lo kema Lamka khopi in chu a deserve zan da kwa tan de dor kyong di chikha deserve ai Lamka Christmas le New Year decoration iat masak na di hi le Hebron veng EBC church ai asung banga chi chewa Christmas fever bang chitunga kai thoi ve ding a hi Mang Chris singpian na lop na din leitung hat tuam ten ging tu ten tambangin bien tupi ta tai ni chewa hi tam Chris man for all season tambang ming leitu apiang khangai nai lo ya lai bu gel sia khowela bible lai bu ki ha gel pe ya kilometer som gel sa tamzo jin sia hinal le khovel pumpi aman lua de ma hi gal kap ding mi nei sia amadia singa mi tampio ma hi tami mang lei hun dam pa Jesus Christ ton in piang kya tale Christmas ama pian na tamba ki cheite bang chin ngai to di chi jong tu tung Christmas ngai to thawao in Christmas decoration Lamka a fever individual decoration bang che ma tu tunga hi aban ban e di ha tam mi EBC Hebron veng tam ma ki chei he Christmas tree na mo eh iba ron fit mai tia hilou ka ogi mo ko fall down ai namo bolla no have Christmas tree na mo eh no no bye, love you, bye-bye.
Christmas Bouruak anai tamama maya speed ai kele drink and drive jukham sa gari thau tamama maya kumdang season dang to tin Christmas season kwan chena gari accident tamama mai hi gari accident na tamzo iat chena lampi hoi lo nai ke ya lampi hoi na le over speed ja hi Lamka Christmas season so in safety na di na gari tamlo kitai lo hi jiagin e speed limit ki koi thele banga chidiam chi bangi dot na lian pi hi Christmas mang thu te teng teng gari jukham sani thau ke diwa speed limit control diwa ilam pi tai dan le a danger dan the di gi ge diwa hi yai ka din namuna hi le lailam veng blue star lut na in yai dan na ki cheya lailam veng ai kel veng ton to biagin nal bang chbang om hiam iwa zong dinga yai decoration kha a unique na tan cho ma in ki chei tom chik te la khat hi tu kom pandemic hi jan in chei le ki pe khol lo hi le klom hi tu kom Christmas carol he na man so mai le tu 16 December hi ta charge decoration cover ka bola in tan direct so khat kamua ke on Christmas carol mangdia ka sledgehammer to tai kai ta jingle bell tara khang lai te na sadin na se wa decoration hi yera ile 60% bang ki jota na le tata ta ni na me zo wak ting kin ban la ya flex poster in there line wat level te ngai zong tu like Christmas greeting card tel cha tambang lim nak tel jel ya tu line na archi ji tel hi la le card ton to miang ki mang hil gop ta card ki pia thoi no loin tu line ni social media langa kya pan ta khang lai te ni chabang na se mo tam te in ki zo le bang chabang ang design deu hi veng so competition sang pen te la khara ya Christmas fever mi ken khan ni Christmas sum tam pi pia chei lo ding jong chmai the khen khan chu ei mang pian ni bang na chei lo ding jong chmai the kin la tam piam the ya to mi chu a charge and decide ya Christmas Bouruak hi chbang khang lai ten na se mon mai wa bang chan zo de wen se bu decoration bang cha zo de ha e tun ta zo de mo na zo man le in cover kya so ma lighting ki set up de oh lighting chu hun ta mo khi tara ana sem tu te gen dan hi khang lai ten hi alai ting teng zo ta wa tun hi poster lang to in be na lai le bang tun nal de chi ya tami muna leng khom ding nunga te gya to ding hoi da leng khom la sa di chu nop ve ve tho di hi pandemic je ni Christmas curfew chi to curfew lo to hinale the summer has gone despite all the calamities imang pian ni chu bang ma dal zo di lo hi le kloma tammi hi le Bethel Church EBC lailam veng he ole tuin neruma ga om kai wa yai mun kum dang in hi traditionally yai veng sung khan nak pin a chei zel wa to kha 16 ai ta pandemic jak chei lo hi mai kele tu kum all ball de odiam kum dang in thu ka zag dan ni yai veng te decoration the best decoration hi hoi pen te lo man pe zel tu kum nak pin decorate ke hi yai dan khong ai speed danger na lamka than thei mo yai neumak decoration kai tengla wa yai ka impressive pen dan na kilanga Christmas greeting card au ma yai ka bottle ya atam zo ka glass bottle tuam asunga lai da koi wa a feelings ka tuam ma ya a moi big mai ni mi zo te chi dan le mo hi sing ko omte yai ka electric glass na sakading wa yai ka water bottle glass asugeng wa ya yai ka innovative ma he yai ka a rating pedileng out of 10 I'm gonna give 9.5
welcome to Thailand. Thailand land. Hello bro. Namin bagi. Kayo mo? Coming to linan nito. Lian hite kumtia decoration na ball jelo mo. Oh. Okay. Kami nawin ang ball ting budget bang jalu dei. Thì chết lâu thì tắm cho lũ về thôi tao. Bo ano bat bang ja. Thì sắp đến cái trong thế. Kumtia na ball mo. Cùng tiếng Anh cho bố mà. Christmas thì còn chẳng. Ang beng su nal nele na beng su competition mo. Best decoration chiven tel mo. Competition chả. Bây giờ permanent luôn mà. Veng. Bằng chỉ điểm lấy cái mà. Lấy cái súng. Okay. Competition đàn đâu. I wish you all the best for this competition, huh? Thank you. Woo! Hello and welcome to Thailand. Thailand, Thailand. Kami mun chulam ka kopi sunga dia decoration hoi pentela kharahia mi zosen pan la nawa lam salam hang chiong ki thei zosia yai kha lam ka dia nuam pentela kharahia khatve kong wak thu dinga aveng sungu 70% bang decoration ball wa tam mi le competition ya 16th of December tua December tarik som le go bahi le Christmas masang midang tampi yung ball to dia gin tarahi tammi le lamka de tulai ta vlog nawa Christmas Bouruak sun na pen decoration tams of decoration kalanga rock side ichim jong kalanga jong ball ina ma Hi bro, what's up dude? Fine. Merry Christmas. Merry Christmas. Advance. Advance Merry Christmas. Na innovation hoy nila tammi. Tammi idea kumtia na bogi ge mo na min bange. Emmanuel. Emmanuel mo. Nang boy na profession. Artist. Artist mo, bang artist eh. Sculpture, painting. Sculpture, painting. Wood carving, stone carving. My friend. Tammi idea, tammi electric tel mo tui bang chi fountain man sto. Electric pump. Ya ka tui ka recycle ya. Recycle. Electric tel mo. A company apat ya ikele nang ma on idea na design. Okay, so he ka design na na so pump ka company ami ma. Nang profession bang na chi? Artist. Okay. Tammi break, tammi kettle, tammi flower pot. Flower pot. Kumta na bogi ge mo. Kum tin chun kan thalai Rengkai Wesleyan youth mo. Exhibition kan thola ka. Tu time street hi jo hilahi ka first time China cho ne. Europe well YouTuber entry name an architect an fountain ti dante study interest ho me. Western style ka mang no local style tha ka tilam. Local style mo. Hey, I ingredient jong ron explain te. Hi chu zo khati Sing mo hi sing bong mo. hi brick mo. Brick. Hi no hi an la. No tak ka ka ken ka painting mo. Bronze color anga hi ka chai form ne. Hi ketli jong na painting mo. Ketli kha. Hindi ha. Karin mo. Karan chu om la hin karan la themra. Hi hong le fountain boy de le. Bui chung no ne. Boy lo mo. Hi electric generator. Ni kara tui bang za ki jang. Ama recycle ni kha. Mo. Hi pa pe te na design mo. Bang na khai kho me khai ha thoi. Tak la. Tak lo mo. Hi bambu na design mai. Okay. Paya silbol dan khala red ya. Henry mo. Emmanuel mo. Kale. Hey le nge idea khoi tang nge lag inspiration. Ha hi brain. Mi ta copy te mi copy ka num na kai. Original trap. Local made kha tha tak. Nakila hi la zo la wana mo. Takan tam tak si ding la uma hi chu voisan to testing mai mai ne. Light hai kum le sculpture dang dang ham la si taw ding na mo. Zara mi na susia di ai lo le loss di za hoi lo mo. Loss ngam ding. Loss pal khoma ngam ding.
til tha dingan ni chin chumo in si ta balo suk si ta le thar thau no kai ta kan ai ra mai chai no sun tunam mi chai pe ka til no bro Oh man, give me 5 man. Yes, exactly. ai ram khai mangai ai ni nei tho no chu tu coming topic no ding first time jo lost for ta second time lost ita intiga man jo lost da hunai nei ding ni Artist in your Lamka copy net chiang in mo. Architect planning te kha beauty ngai na lo dan point na sa thoya. image Love of beauty mo. Lamka hian love of beauty ti omem ti thiang lim na te chei moi te. Europe Lamka den chon an khopui te chei moi em hete fountain te flower te moi deu in an design mo. khatak khani kha poi na so ai ram hi ai chai no sun tu kham chai pek no ding sabai man ram man chai na mo ella lamka su khuzuk ella space aruk no ni space ruk chun chu in philosophia space ruk chun an chai khala tro enam line space ruk chi te uma hi ka chai ni chu kan mar ve ni chu kalen amahan dumping area ang da mun no da man de hol le tu ta tum chu zukin thil ve re ka ti ka ta hi kan suk fai na mo hilai colony ha min chang puya and they are anta nerumak rekai road le edge road changkopin thil mi thopui ne Okay. Hey, budget ingzar nge. budget tin la thil thain no volunteer work mo athanin athan ming thopuya entirnan khilai kin hinal kete HBCD Manipur region han kenin aru hai hung simpui vong ka chente amo chun hiwa mi pakhatin ken aru tum ka ti ta chun sawa tum no ka chun khang han mo atang hinga ideal decoration light hai khom ki mi pakhatin hong tuma chun ke ka tum hom thowa mo Atani kan tum chu Hornbill Cable Network tum Christmas. Bouruak kan tum sakche ni kha coverage ni. la mom de that's why I try to give because local mate I'm local you are local mate and this is local mate thank you We live together with our bread. Let's enjoy Christmas, no? Yeah. okay Our cameraman. so when is Oh, he's not hungry, huh? Christmas gift te inuna tag ideal na nalom. Asa karon hongro. Mga ina rem na unaw kara. rem nai thu leng rosen Chichin nam chin te kunga ina lem thu leng ta hen. amen Christmas. okay Okay. Than Merry Christmas, Hornbill Cable Network into Tezo say advancing. cover Yai mo na hile Rengkai Thailand vi nga hi ha. Yai kha Rengkai Higher Secondary Canteen ay ha innovative dawin yai da ni ha nop dawin na hi wa to ka song lo di kai peso pot ro 180. Hi Sai, what's up? Hi, Merry Christmas. Merry Christmas. Can you play us some Christmas song? Oh, sure. I'll definitely go for Feliz Navidad, huh? All right. Nothing beat that song, huh? Classical all time. Kami tua kataw na muna hile, Rengkai RHSS, Rengkai Higher Secondary Canteen na hiya. Tami innovative dewa ball pa hile, Simeon Pudaite hiya. Ama hile, football coach zong hiya, one of the young entrepreneur who dreams of making big and helping people. He is a big inspiration. Kaya de inspiring mama kata hiya. Tam na coffee nga kang tao ding ha. Perfect setting ay maya. Cozy mama maya ni okat munchu space tay da. Coffee exam. Oh, anak. Okay, siya. Examan ka? Sai, why bagja Red Bull tami Salzburg. RB Leipzig te napan pi mo. Yes, I'm a big fan of RB Leipzig. You are diehard fan of Nigel's man. Yes. Tami hile saya young entrepreneur ama dream hile
football club only RB Leipzig kichi German club tela is sensation here sumnei lo hinalajong the story is one of the most inspirational. How is Christmas Bouruak asai? We are creating the atmosphere here. I am so impressed with the way how your street is decorated in very in Chaidani moi katilutuga hey enge youth club how yan Chai tour tranla tour kongsan in so enge tinge They're from the locality. They put the money together. As we know, this year we won't be celebrating Christmas. It's very sad, but they want to put up the vibes. So they are contributing and trying to make the vibes in and around this area. How rush is this at peak hour na restaurant ba chira sila? I can't say that because yeah, when it's rush, we are busy. Yeah, I should say. Some customer even went back. It's so sad. Naminu lawatela bangdang don sauri. We are specializing momos and fried rice. I don't know what people choice, but most of our they like it. In lemon tea may. Yes, we have lemon tea no le. Okay, sure. Hi everyone, this is Mang Taithul. Wishing you a Merry Christmas. This song specially is dedicated to you and your loved ones. I think the song is in Spanish. I don't know the wording, but it's my all-time favorite. Pandemic, all the sorrows, hardship. Let's chill out with this Christmas number. Huh? Viewers, they to align ki play di hile kumu zambala ya lelte award notice adia music sang pentela kharaya tammi hi kumu zamba ya to in restaurant Christmas ngat ya ding khat play ding in celebration of the award room dang cabin dang mi bang chi enjoy ka ben yo Nyel lai to miel sim khep khom ma not dan khade dang dai ma ma ya graffiti chin ki gela tammi le master chef Rotali inspired le kiloma tammi te bang ni me ki thei zo sai na la collage lim ki gom kho bai chak ki bol kho ma he Hi bro, Merry Christmas. Coffee don't more. Good. Hilltown EOC Church katung tawa ya ile khang lai te social work zo in na pai som mo bang chi bang impressive ya ka ionic ma ya decoration le hi style dang mi bol khaw lo bol dan hi nak pin mi kisina asung chu ki zo chi anai lo ile kiloma Tammi le bu pola ki bola ya a decoration zo hi kya bol cha color ni chau ya background of white in Mary in now sen Joseph to pom lai ta ya Bethlehem tammi le EOC Church decoration hi toina bana bien te chau ki chei ka sale private hospital nal tai na ki che ya damlo te ading bang chitu not tom de tami hospital Christmas light in hi damlo alum hi leng hi chin ki chei piale kalong simain kinep na them khat beng piang le kilom zo ka sa toina bana Nazareth hospital en sa de he yai kom namuna hi le Nazareth nursing home hi private hospital decoration ki bol bang maum ke ya ana ki jen damlo te ading nuam to ma de hi toi Lamka town mundang ka en to non de hi
Hanya andon. Kajian dari kantin lain dan kantin dan sana. ก่อนปุยยา Christmas decoration coverage อีบอลนะ farthest point ไอ้ยาHiai ก่อนปุยขัวฮียา decoration แก่เราอิน fencing เอาเกียปากส่วนใต้มาไม่วะ a society open มาฮีมิโซกันนี่กันเมลทราตามมี Presbyterian Church ใช่ยา a decoration ข้า technical หอยมาอ่ะเกี่ยกเกี่ยดารา expert กันเกี่ยเล่เนี่ยเจ้านะa design เตยยาข้า simple มาอ่ะกัวของยุโรปกำของ Christmas decoration โตอักบังIndian style คนโล outrageous โลฮิเล่ technically ดิคัสมาอ่ะยายละมาเอาอีลวดเจอหนาวปังเตนูเลปาเตโตฮิจินลิมกิลาวะยายข้า Christmas Bouruak 17 December ลำกาขอปีส่ง Christmas Bouruak ยายดันอลังเทียฮีChristmas เลกุมทาร์จุบายอาเกตเกี่ยงเทียดียมเอ็ดคอนสมดิ้งกิโลกิโลมายายเล่ simple มาบังไงเล่กิลนัตักขัดส่วนเนี่ยฮี We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas from Weekend Horn Christmas ตุนดิ่งตุนี่17 December ไอ้ตาสอนนอลดิ่งยาตุกุม pandemic เจนี่มีตั้มปี decoration ของบอลสิวะหินาเลตุกุมมาบอลตั้มมีบอลนั่นเตล่าขนาดยาตั้มมีก่อนผู้ยาปะรา report Presbyterian Church ปัด report กังเปียฮีบัมบูสุระ shooting ball เลลกัยวะยายมันลำกามีปีเตียนี่กิตอลกันนานว่ามาไม่ฮะยายมันกระปาตันมาคันเนี่ย originality บัมบูสูตรกดตัว restaurant จีน่าไอ้ฮามาตัวนี้กาแฟกังดอนจอลดิ้งวะลำกาฮีกาแฟดอนนามุนตัวมาเขียนคัด expensive มาไม่ฮะเขียนคัดฮีเล่ roadside ยะ class ตัวมีฮะ choice อมเทีย optional ฮีมาฮะตัวนี้สุงะกาแฟกังดอนเดียวฮีบัมบูสุระตั้มกับดินน้ำมันฮีเล่ food o'clock ยะมินหอยกษา innovative กษาไอเทมตัวมันเดียวฮีเจนี่ตั้มตัดเนี่ยเนี่ยเทมกังเลยเนี่ยโน้บางไม่นักก็อยู่ว่าchicken มั้งchicken หมูมั้งขอเราบ่อยเพื่อให้น้ำมินไปกินขันคุบไฟก็เลยจะจินบอลเลยดิชบุกซ่าโบซ้อมโลบุกซ่าโลเลยเตะสเก็ตกี่โมงอาซาซิลิโคนอาซาfried chicken ชิคกี้พายป่ะSabi kasi ani kaktogra torogra ano yara kato kono laudi chbe na bi chin pio chin mo ni sahan ba pamra sahan de ba pamra naw ki su sathe ei su sat pia jo lo chbe nào nãy tem te bang bang me tam ya kan ni chu no kha so ngai tin mo
ที่โมโม่ที่ผสมละ mo okay kami no kan te di som ngaman 아주 7 되더라. 모모도 다 되게 하고. momo som thuman to impien chibe tok mai ro se lai mo an ni explain me lo troing ma 그들라 파티한. ha 양패고 아니는 스마일. now nang kami ngi explain nang tua now nang san toy ni cha now te bang jae ส้มงา som nga mo hai khan pyo pek pye no nang su sat pye di mo very good hu sa talo di no tam na sem now so tai ni tel jan te no na sem jel mo no bol skula kai ริบัน I'm so proud of you tell sir Ken Pitombing Mang Taithul is so proud of your students okay na sem zoom loading igam sunga na the sep the sep ding sumu the na mu di mo okay very good now na min bang เต่าบอย bao na jan ta na ki to pi zel mo na o nok nen joy to ei atop cha sum na sim zel mo tam na gas jong hat thoa ta banga na chu bolu danger thoi na ki accident zel thoi เอ็กซ์กันไหนเลย ma now na min bang e เต่าบอย tao hi jadan sa thau sala mei sala na bolu za woi to action kha di ดาวจะดาวไว้รู้ไหม ni na nu ten bol chun na bang sel teng chelo mo no siam gap ta mo ซ้ำจิกเดีย jil tom di mai le mo pasal no class bang ja nang class bang ja กูคลาส5ป่ะแต่คลาส4ที่ตัว3ป่ะ tu kom 25 December date bang ja di ตัวนี้โม่ 24 December date bang ja di มึงอะ 25 December date bang ja di Christmas date bang ja di tu kom ตัวกูโม่คุณมังเดน25 great man off the water Merry Christmas. 25ป่ะนี่มาละ I don't must like Alright, fine, but yeah. Boy, I give momo thati man wale. ตัวเดียว I taking the so tam ngai le thim no tam ni tu na Yo ya. da bang tan hon di we ทุกคนดีกัน mo Hello, solo di na ba na la zo mo okay na customer te kang ho get pe si na mo line play vale ole to ni 16 December ya Christmas Bouruak bang che cha ka va lai ni tambang street side a Christmas la ki sa barbecue ki ma barbecue them kan ne ding ka ya barbecue mai mang za la mane Pis kada som gian ya jang cái thil te som amin om tai mai khan te pie de mo min ten ten khat barbecue cha om Christmas lucky play amikan ale tu anok dium lo ya thank you zan da kwale minit som ni le ni ai ta yai muna live buzzing na la ya coffee don to nek thei ne to Christmas Bouruak gi yai lama hot dia gi le kilo ma Lamka coffee night life mun da om ke ya yai dabo to bang gari thau su no Christmas line
Yeah, money the most happening place ahia Lamka khang lai tia din hang out na dinga one of the best place ahia. Tukum Christmas le khong dia lo ding bang chi banga mang ding khopi so mang di mo sing tang lam man ding chi khami tampi dat na hi Hornbill Cable Network in Tuzan in church te veng tuam tuam nightlife on na Christmas Bouruak bang chi bang hi chi iso tawa yai moni perfect conclusion na dinga mun tu pia hi New Lamka nightlife on na night culture ki particant na hi veng dang khian khada rain kai le na ma yai te gel lo cho veng dang tam zoi nightlife om ke ya tunia Hornbill Cable Network Christmas Bouruak cover the yai tania mang Taithul tunia ding sign out pod dinga an like le na comment zel di le ngaihdan tom tom ten share zel ding ko hon nge na hi thank you.